Molweni nginibingelele kuzo zonke izindawo la okufinyela khona le channel. Igaba lami nguvusi Mavusana kwi-channel ehamba phambili umkhanyakude TV. Bafowethu inkulu ke indaba ke lapha nawe ingane zakwethu uziphose edanyini aqeda ukubulala ke umkhwekazi nengane ke lapha nawe ingane zakwethu. Kodwa ke ubonakale ke sebhukuda ke lapha edanyini. Abantu abaningi ke basola ukuthi lo mlisa ke ushaye idamu ke laphana okanye watshuza waphuma ke laphana wey'ngane zakwethu. Mina ngiyafisa ukuza uvo lwakho uma uke walibona lolu daba luzungeza ey'nkundleni zokuxhumana, ngoba ke kubika ukuthi lolu daba ke udaba ke olwenzeke ke laphana ke endaweni yasejozini edamini ke elikhulu kakhulu ke laphana wey'ngane zakwethu. Mina ngiyafisa ukuza uvo lwakho ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula ngalolu daba. Uma umusha ngiyacela wenze okulungile ucindezela subscribe, cindezela ibhele ukuze uzothola ama-notification njalo uma siphosta ividiyo entsha. Siyichanel, siyabonga.